reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Twifuza kugarukaho gatanu kuri gatanu. Wowe niba utarakora subscribe ku rubuga rwacu, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tegura umunsi ku wundi ujye ubona uri uwa mbere. Ntabwo bigoye rero, ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe kandiho, tegerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera, nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Ni amakuru rero arimo kuvugwa cyane twifuza kwibandaho, tugiye kubabwira ku mirwano yiriweho kuri uyu munsi yahuje M23 ndetse na FDLR. Ni inkuru yatunguye abantu benshi kuko byasaga nkaho byatuje n'inyuma yaho leta ya Kongo yasinye amasezerano na M23 yaganishaga guhagarika imirwano. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, we ntujye kure. Si yo nkuru gusa, ahubwo turaje tubabwiye n'inkuru igaruka kuri Constantin Mutamba. Murabizi ko ni minisitiri w'ubutabera, yari minisitiri w'ubutabera wa RDC, yaje gushinjwa kunyereza umutungo wa leta ya Kongo ugera kuri miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Ibi rero byaje gutuma ashyirwa mu rubanza nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yatoye ko uyu mugabo yamburwa ubudahangarwa bwe hanyuma akakurikiranwa imbere y'amategeko. Ibi byose rero turifuza kubigarukaho, turifuza kugaruka ku rubanza uko rwagenze kuri uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Byose rero ni hano ku rubuga rwacu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi. Mbere yuko tukubwira ku bijyanye na Constantin Mutamba, reka tukubwire ko umutwe wa M23 kuri uyu munsi tariki 23 Nyakanga rero wiriwe mu mirwano ikomeye yawusakiranije n'abarwanyi ba FDLR Foka. N'amakuru avuga ko M23 yarwanye bikomeye cyane, ariko ariyo yagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'uriya mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu bice bya Kazaroho na Kakono mu burengerazuba bwa sheferi ya Bwisha hafi ya pariki ya Virunga, ni muri teritwari ya Rucuru nk'uko twabitangarijwe n'imboni zacu ziri muri kariya gace. Amakuru avuga kandi ko imirwano ya M23 na FDLR yatumye abaturage benshi batabasha kugera mu duce iyi mirwano yabereyemo, by'umwihariko abaturage bashakaga kujya mu mirimo yabo. Agace ka Kazaroho kamaze imyaka myinshi karahindutse isibaniro cyangwa se indiri ya FDLR, umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu rero usigaye urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. M23 yo yaramukiye mu mirwano ndetse inirwa mu mirwano na ziriya nyeshyamba. Nyuma y'iminsi mike inyeshyamba za leta inyeshyamba na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano cyangwa se bashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara nk'uko byagiye bitangazwa, nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero ku nkuru ya Constantin Mutamba turifuza kubagezaho, ariko tubabwira ko tugihari, wowe ntujye kure, igihe kiri amashusho yawe kugira ngo usobanukirwe byinshi no kugenda bitangazwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba ku mirwano irimo kubera muri kariya gace cyangwa se amakuru arimo kugenda atangazwa gatanu kuri gatanu. Rero abanyamategeko kuri uyu munsi, ikintu cyatunguye abantu benshi bakurikiranira hafi amakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Constantin Mutamba. N'uyu mugabo yaje yitwaje abanyamategeko benshi cyane, biri mu bintu byazamuye amarangamutima y'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'ubu ngubu kuri Twitter wasangaga abantu benshi barimo kwibaza ku kuba uyu mugabo yagiye akamanura abanyamategeko bamwunganira mu mategeko bagera kuri 19. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ni umugabo wize muri kaminuza nziza, azi ibintu by'amategeko. Rero abantu benshi bibazaga bati uyu mugabo ko ari umuhanga, akaba yari na minisitiri w'ubutabera muri
muri RTC ni gute yitwaje abantu bagera kuri 19 bose ngo bamuburanire se byabyawe umusaruro byagenze gute? Nibyo tuje kubabwira gatanu kuri gatanu ku rubuga rwacu, ariko twibutsa gukora subscribe. Abanyamategeko rero buwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba bazamuye impaka, byateje impaka zikomeye mu rukiko kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Nyakanga imbere y'urukiko rw'ikirenga, bashyira ahagaragara impamvu zituma urubanza rutakirwa ndetse n'ubusabe bwo gutesha agaciro iperereza ryose ryakozwe n'umushinjacyaha mukuru cyangwa se ko urubanza rwateshwa agaciro nk'uko bigenda bitangazwa. Bagaragaje impamvu nyinshi cyane bumva zatuma uru rubanza rwahagarikwa. Impamvu ya mbere ni uko ngo hatabayeho gukurikiza amategeko mu guhamagaza uregwa nk'uko bivugwa n'abanyamategeko ba Mutamba. Urukiko rwamenyesheje urubanza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko ibaruwa imuhamagaza rero ifatwa nk'amasezerano y'imanza yagombaga gutangwa n'ubushinjacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, aho kuba umwanditsi mukuru w'urukiko wayitanze. Ni ukuvuga ngo ikibazo ahantu cyaturutse, iyi baruwa yatanzwe n'umwanditsi mukuru w'urukiko. Icyo ni ikibazo cyatanzwe n'abari abanyamategeko uko bagera kuri 19. Ibintu rero byaje kuzamura urusaku rwinshi mu cyumba cy'iburanisha. Ikindi ngo ni itora ryemejwe ko hatangizwa iperereza n'iperereza rigakomeza mu kigero cyakozwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu banyamategeko ba Mutamba, ayo matora yakozwe mu buryo butemewe kuko abadepite batowe bazamuye amaboko, nyamara itegeko nshinga ry'amabwiriza agenga uyu mutwe wa depite bisaba ko amatora akorwa mu ibanga hifashishijwe impapuro. Hari kandi impamvu y'uko iperereza ritigeze rirangira nk'uko bikwiye. Ku ruhande rw'uregwa, ubushinjacyaha bwakomeje iperereza bumutumira nyuma yo kubona uburenganzira bwo gukurikirana cyangwa kumukurikirana bwemejwe n'umutwe w'abadepite. Hari ikibazo cy'uko amategeko y'inkiko yarezweho, kuko umutwe w'abadepite watoye ko hazakomeza gukurikiranwa uwahoze ari minisitiri w'ubutabera kandi nyamara atarigeze abona uburyo bwo kugaragaza uburyo yisobanura nk'uko yari arwaye icyo gihe atumirwa. Mu kutubahiriza izo mpamvu zatanzwe haruguru n'abanyamategeko buregwa, umushinjacyaha mukuru yagize ati: icya mbere ni uko ibibazo by'itora ritakozwe neza n'imitangire y'amategeko bigomba kwigwa n'urukiko rubifitiye ububasha, ndetse no ku bijyanye n'uko uregwa yahamagajwe. Icyo kibazo cyari cyaraboneye igisubizo mu rukiko mu gihe cy'urubanza rwa mbere. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba uregwa yaritabye urukiko bivuze ko ntaho yahutajwe. Constantin Mutamba akurikiranyweho kunyereza amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni 19 yari agenewe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Urubanza rwatangiye tariki ya 9 Nyakanga. Uregwa yahawe igihe n'urukiko kugira ngo abashe gufata kopi z'inyandiko ziri mu rubanza.